Hello, gold teha zo sin bon cha vin jing ka pha tu jing kal phanin zan hi ai se yo pau cham tu na se ki tawtin he chi kan post le version mi hung po den na chaga ki hol kum le kum asawe ti hin ta la khat chu chaga ki hol kum le kum asange ti ani nia kan sei de hin tin ama sa pa in ka hin post ma sat chaga ki hol kum le kum asawe ti hin sei ma sang ka teng ichi hi chaga in ti ting le peham chaga ho se ka se na he pon mi zo si an hum jin na chaga khel khel cho hi poin chaga ke hol kum la kum asawe ki ti hin kum thuna ga se dinga tu kum bang chu phai le na thol le na phai le chu na phai le a chang mu ding na kinep pi na nga lal al migen thei hi ja cho phai le a chang thun kal ki nga lal ai lowa le mi kum thun le sum ham namu ding he chu na nga lal ja chu kum thung loi le na ti chi hi sei ding a to kum thun le imu ding khat hi chi imu ding pa chu mi gen thei hi ja cha mu kal ki nga lal ja cha kum nang chu sau ki sa di se ti choi hi jing na ani nga ka jong adang be set pun mi gen thei hin ilung thema thil khat imu ding a le imu ding chi gel kum igel ja chu hi chi a pha dang sau ki sa di se wi ti hoi hi chi cho sei na hin chaga ke hol kum la kum asa ve ti na cho sei na hin ala tun kum asa nge ti pa cho sei ki dan chaga ke hol kum la kum asa nge ki ti cho pem ti le chi wang se ji ham pe ham chaga ke hol ta lo mu chi ji wan ki tho a an ke bola hel he chi kum ta chu gu ha gu lo gu ni lo ni sa se yang kum phalo he ja chu mu chi wo jong hoi thei lo akinep na bonga thil yong mu thei lo he ja chu chaga ki hol kum le kum asangi ti na hung ki sei he asawe cha he le mu kal kinga alal asangi ki ti chu kum phalo go le dai ha en tin mu chi won lang ade bonga aga su zo lo chte ni che hi kum asawe da kum asangi chi che hin ta le jingai ne sei khom diwen jingai ne sei khom diwen thoche hi na kai na to thane ti he request and ball didim in request and ball din he che he jingai ne sei khom de win te na bon chawen ni ko pha